abale o no na rai na nya dogbera hafi aje egba pe wona ho ha goma gbogbo kokwe fa peto wo benu fa ma wo bubu kafu plate do jeje na o katan yi na mi lagba awe man va pro musa ye we ba mi poto galagba gba o fa yin baji e tro ha mi ba bubu na o sia kafu plate do jeje na o sia mi wo kaba gacho egba ton ha anglade ashioma ba na ba no ma paplimi ubo kwe na jengo na honu wo kata wo to di no la kata amashia ma ike adoto egba po wona nya he ododo ga club wo kata wonto wonsa na dujina mi no kata ma bala nuwa to konanya bubu kafu pe do reji la Yesu Kristo pankotre akola amen yo lonoto abale yin woni rai na egba pe enyai mujuro miara tanya nye chochoke yenye egba pe tanya chochoke yata nan konye sema nye tetegere enya gbopi chochoke Megalem de fumo chwekendro nkeke bide ko yale ngonye wajimu gake magakpo mu memo yodome nye ya mejoro nye magagbo ne mawuloko nyagagbe magagbo ne mawuloko konye watimu gake magakpo mu memlonye nye yodomepo eye amejoro nye magagbo ne mawuloko nyagagbe nutinu oko mienyo na mianyo afika kama Roma sagomu beto menyendeko kasi wawa bulojwe do mai echo maganyeto
oke Sibalesi Nyechweke Amesi wodabo dem yawa Kake eto bo alefu no bi hen Chochoke strong, chochoke strong. Strong chochoke. Loloto strong chochoke. Donc majiba mana na segoma etroha mi omre fi amaba strong chochoke. Egba fe maunya ikepe tanyanye chochoke a mi akpele efe soto fa gbanle tane pipi bla etonvove afi mo nro be mi kodome de mianu mi apa dome na tro de mianu mi choke mianu abale mawu choke mi le Christo mela ene mara kuku mi agasi ake efe soto tane pipi bla etonvove afi mo nro be mi kodomere mianu mi afa dome na tro mianu mi choke mianu abale mawu choke mi le Christo mela ene mawu ne yefa kekla le Christo ta amen no vinho etoji no la unu pola o enya Yehowa mawu ta flachi cho ejinye tom na mi afie ha yenye chochoke wonto ayin konyesem wonto ile toji wonto inu pom na pe ma nkonyesem a bie ba bia ma dokio be leke nye ha chole ye boy bie dokio be chochoke unye ha blomi malefiari leko chole ye boy mako isebe ba bia ma ya manye miniti gbogbo ara ko ba bia o ebie dokio ho ye ale o le gbowe ha mako isebe erun na dokio ho na makporu na dokio hareko ke problem biara la wu ga ke ma daga no fie ko nyaba ya gbogbon bi ko domare mianu mia fe dominatory mianu mi choke mianu abale mau choke mi le Christo melaine e cho nouveau car no loto me biambe eten wo chochoke ndo cho nouveau car na ma ha afienza ya Yehowa mawu nkuruma na na gina wo gbeda shi Yehowa mawu dodo mro fie ya yenye chochoke doko majibe mana na sema be nanya be eli ye chochoke fe gbogboma melemo ke ta flachi nyemanya leke maglogi ovo problem la nchio ta flachi novio na onure nwoko na chiake gbogboma nanya be chochoke fe gbogboma melemo ke edefu efie ha gbedashia gbogblombe tweke elabe ye ha ye twe kenami biero kyoba amenenie wonu vore hu ye amenenie ye twe kie bie ba bia marokyo amenenie wonu vore hu ye amenenie na cho taflati vodadama eke na bie ba bia marokyo vo onto na ga bie rokyo ake be
cho ya yuji ye jenunya nouveau que machine ina wo ataru nkoja ya yuji una jenunya ala ba ta fla chi review manu voro mie wo na ya ma wu ma bu na mi wala ba mi manyamu hafi wo mu ga kai na chi jenunya ina chi mi jenunya ba nye vovo toto la nunui bla nu gbegble domire ta fla chi ataru nku vo dada o me ale ishiru na wo ejia aha ba bia ma wo majiba na bia dokuyo nan la na wo na ma ba ma tan wo do nku vo dada o ma ale ishiru na wo ji ode nanya ba yehowa ma wo ba ya hetu no re na fa vo dada ma wo de anya chona wa nye sefia adogo le pa pe eve ple how do you call 2001 no 2000 pa pe vama ye ha adogo akuma he album ya dogo ye ha eleji sro chochoke mai makaka ba dash ne fifia mako isaba efe blave ple jivo wenye ha fe blave oton wenye ha cho mai ma ba dash ne fe blave oton ko yenye ha lo gaka mako isaba no ba no bu fe blave oton fa nouveau ho mie wo no rote fa na ma obe rote fa na mi biero kiuba ya ta no terreno ba bia nyima ata no terreno ata no tere yehowa ma wo fa jikunu na nya ba vodada yo kata na wo obe ya fienre no obe ya hetu na ore na fa vodada ma de ata no terreno ba bia le nyima ke ekenye towle ma be amare na wure ka vare re nchi uko ta flachi na le gbogbo chi herefo be na gbe na ne ko nyajo me yenu owero a ye regafi no nyaberi umbu oni re nchi me kenye me ka pu me bi na nye o were amu o tweko o re nwo o na be ya ma choga ko na gba kuma ko yo duile akuma ke ko yo duesele cho akuma enya la fi male ta jide pour la chiobe negbe akuma ko yo duesele afie ha be dashia gbogbombe cho no viu pe nouveau wore nti wa cheke ela ba yehowa ma wa cho to kana Unauthorized Christoma nan le nenema be yehowa ma wo chovu dada kana mi de kanu ka he mnya chinchina na gbe na chochoke ndo wo Unauthorized Christoma ba bie ha majibe na nwurom na dokuyo ko yehowa ma wo na venu be na tro egbe ha nya ha etumarum no egbe ha na nya ha semko egba ke yehowa ma wo na do shijejere be na tro ye na bie chochoke fe gbogbo be wala shie ne ya tanu chochoke ndowom ela be enya glole Marco tawire ke pipi bla vovo ton va ser bla vovo demberi eye namye le chitre le gbedom dala eye nyaare le miafa jimede amade nwula mi tweke bena miafofo yi le jipula nacho miafa vodada ha akemi kene mi tweke ola ekama miafofo yi le jipula macho miafa vodada ha akemi Marco tawire ke pipi bla vo aton va ser bla vo dema enya gboglombe na miele chitre le gbedumda amare fe nya adele mia fe jime de amare nwula mitweki bana mia fofo yi le jipula na chom mia fe vodada akemi kene mie twe kola ekema mia fofo yi le jipo ha ma chom mia fe vodada akemi novinye fonye danye fofonye
segba ke wo wi son ko nye no wom ela ba miawo abe Kristo towe ne miame yo fo degbe Kristo to mienye chofi va sarafi gake mi matan wo chochokan do enye ha dodom na mi afie ha makoi sebe Yehowa Maweta azugbeda dana mi ela be na le shiale wo jejemele le shiale taflachi kobalashu le shiale ne jambe gake me tso no vi pe nuvo kena ko na nyibe kweshi magara lanchu ba biaje shi gara lanchu ela ba menyamaro me deje sha maro menyawo esesena na oba wacho nuvo akawonyo maro me jeshu menyamaro na ma ka maunu no la ro ha menyawo mucho nuvo kena ka wo wika onye ka I mean ka oh ka mi mangwa gomo senfia tutu alo bibla pe nya fa pa he alo nya o pa he re mele momo pe bibla mo na ma senye he magba Marco tawile ke pipi bla vo atoba se bla vo dan de mele mi afulele o pe bibla ma ala ba na enye maunu no la ye fulele bibia no ma no na cho o ha ma bi o pe vodada o kra enu akwenye be na mare wonu remu ye ta flachi me genue pe na wo yo mai o no vinye ale ina zozon li yare nchinya mele tepo maga were nwunye na mazon I mean nyagbule asegomeri afia ma na tritolo alo ama na ba chinchina afi na ganye moeji na tuni kaka na lefu ama ye na tokama gbo vocho kaka onya na soli magari ya we nya magbantoro ogbedo homa kaka onya we mo pole popiji o pole vosame pliji ne be ma unya gloma o babia je shi ganre lemchi o loto efie ha na nya gbesema gbedashi Yehowa mawu dodom de nya klusha efie ha enya ba miasro chochokam do de mianu ala ba nanya ba mele na mi nene mo ke ngogbe miare ke mele miashu mawu ha machoka kemio yenye gba fe etu menyachi ya chochoke chochoke no to le Kristo ma enye nyatepe matro ba are yolia nya no viaro fe nonoma plo pe nuo na ore mianwa esa veve mi dika ala ba maru ma bibe wonu no me ere mu cha lo wo nu ya po me bi re nchi wa aro ya ten jona na ma gakia bibla maremo be nyale funa na mama agbi ma cho po vodada ka wo bibla maremo na ma ya wa na ta flachi na gbedomi ra ronkuji ba lo enyi be pare po nya la jima na ya ala ba na wo chochoke ndo kagli ko amaro no do dombe yo gbedom ra ala ba na mare po nya la jima no ndi ndo fie na be gbedom ra ka achi ko kom na ra kpan ala ba Yehowa mo ma gbedodora masam na wo ma mo gbedodora masam na wo yata le shiale ama wonu are mu chiu ye taflachi o tekama no ha bibla ya rokoba nyawo chochoke ndo nyawo chochoke ndo lono to novi o hono ple mia nu onwuchi ya etekama enya musese ado ina buta macho wa matansegom kaka bibla ma remobe mia alefu mia nu o na mia bedi magaro turu mia ba jikuji yata nanya ba wolene na ma be na no turu mia ba jikuji a ke mi makpo se Kristo goma mi makpo se goma hareko mi makpo nye Kristo nto yi fa degba po mi le ba o chogbe ba mi nye Kristo to e manya kama ma se Kristo goma hareko ala be Kristo nto nu imu to
nui me Kristo ya na degbe fumbe esubola yenye eto yenye nui muto afi be fofo tue kao ala bo manya nui wo mu lo me to yo fam afi wo na be kenegbe na ne konya jo na le turabo bo me gasem lo to efi ha gbeda shia gbogblombe nyatwi ake nyawo chochoke ndo yata efi za ha na no sam be na lemo godo be ma cho nu vo kana wa ma bia ba ye wo ma unto pa manu veve na di na o fi za ha ye wa klere mo be chochoke fe gbogbo na lasio nungo be miare na no shio ala be na mele na o ne mo ngogba eyi na furege e ka metege le nya yo dogo le marco pa gban le ta wi le kepi bla ovo aton se bla ovo den nya yo dogo la fima nya sesen obodo ma che ko mo ko ka kan ha ko won to na pida amago to nyom to jije o mi nyevu dadale mian egba re janto ha na ta flati e va bobo ni chon di vu za ha do nyema ko sebe amareke elifia afọ de gbebe yele kokwe yele daji ye ma wo nuvon reka mala bobo ina na ma eyo nya nuvon la o mi nya cho nkeke yi nkeke ta elebe ta flachi nya dondo ye nya wo chochoke ndo rawo ta be amanu bebe ile ma no sumiashi afata amanu bebe e fa no blani popo e fa no eyi dona na mi o kata ga dona mi fie ya na adinami be chochoke fe gbogbo ya na lashimi be miazo e viron lo ne mia wala ple mia de la Cristo ma kwa man be no ple mi la Cristo ta amen aba fi akle jirula ga ma kwa gbe ma maku nyi da pe na be e yo nyi mia fa chochro va o kata ita won to e kholonu mi rora unami gbanya nami yena ga wonami fi zaha data mi da pe na osia ke mi bia ba na nya he na le mi fa jiun be nya butamala un a okatai be mi ma ga zo chochron vio wa man veve ble wo musa ayi fu go mase so katanta na dinami gele le Kristo ta amen chochoke Kendro nkeke vida koya lengonye wadimu gake magakpo mu memronye ye yodomekpo enye ya mejoro ye magagbo nema o ye ya gake Janu vonye weken legalem da fumo twekenjo nkeke vida koya lengonye na gbebe ye ma vu dada choga kiwo nkeke biare kwele ngo won tontonto ha taflachi le fulela marashi ha nkeke biare kwele won to hango alaba na sagoma na ba nkeke biare kwele myakata miango yata minamia wo chochoke ndo minamia chovu dada akamianu megalem de fumo chwekendru nkeke vide koya lengonye wadimu egake magakpomu memlonye nye yodomekpo enye ya mejoro Moda nye magagbo ne mawuloko nyagagbe yo magbona kafojeshia yoga fifia eke miagere kamana mianu abale ni woni rai na 0596429746 yije na yuela 059642
9746. Amayoto yodoto 059 642 9746. Nuchi nuko mienye na mianu yofi kaka magbetoro mesagom. Eyi na ablega da fiare de no view na lefu ame na lefu ye gbon na rege. Tututu. Sigbe wa medo no kimie. Enu manya kple bome chichi ya medo cho a opa degbe ponui. Ano nubo okimi degbe kuku amayi odome. Wo eku amami adome na. Enyale ke fimie le. Enyale ke fimie le abe wonye kuku amayi odoma. Wa nwidelo. Tasi wa rojo. Ela be echoma ganye to. Tasi wa rojo lo. Amigbe to mega sie kukule we yo. Yata nya chinye kemie. Enya chinye kemie. Yo bete ide. Enya chinye bede. Black bay ye kunya gbe. Black bay me out tan me wajiro me juamo me nyale koli e fuche yolo la be me ya fine mala bledo agble moji mala bledo asime ya etome ya ye me nya ho la be me ya fine mala bledo amegbe to me ga sie kukule yolo yata mi na mi dasira le fulele ble jro ne mi wadeka yan ke mielo ne le nkonye sedi amegbe to me ga sie kukuo kaka na seko ba mekeku kaka na kpofiko poster kaka kpofiko poster kaka kpofiko poster yata melebe ne mi no fule mi anu ewo ne le fum de mahin echo enya ba de wala fide me nya o ne me le fuwe hinde le wala fide he ba tumde eleke awa fi akpede nwunye he fulele le mi adome yata melebe ne no sigbe mi o chochoke strong chochoke yo agagagara kamanampia kaka gbojiri sa mi gbojiri mi ga yo harekola nyemere mo na mi harekola ba mia okyo yo loloto le Christoma efie ha mi jeroge alaba ne mi roja wo ha taflachi na manya klimi nyacho akpo ngogbe. Hello wonto enye dodo hoko gamasu yeyi yade yenye myapa roro abale na nyae ne tane yoko gamasu marum no be yeyi yade na nyae la shiwo nya asenko yata mamo vuga fifia gaka yemo hwi arekota la lagbo na mahwi ko na gere kama na ma esia enya sanfia tututu a ami gojiri la ma vuga la mi gojiri ngalam de fumo twekenju nkaka vida ko ya lengonye wajimu gaga magakpo mu memonye 059 642 9746 nyaga amagaro yoncho be yo anu mse domemi ke dokomaji be manamia asigba be nye number nagemi ike mse dodo yo mi be yo nu omnami aha taflachi ejo popular lafia programa taflachi menye dokoliko aha ta nyano biaro oyo ncho amagaro ga yomi ha
But you give on said to me, near that Benami Dongo. Ke number eji mi bona unsa doge mi ati ha ni na naga mi anyagba ta nya no toji wazimu gaga magapo mu memronye ye yodo mepo enye ya mejolo ekpoda nye magagbo ne mawuloko nyagagbe Gamasu Marakuku no vike fike mi ayomche Marakuku mi anye unko file mi ayomche unko enye na mgagba be to house jarting. Oh okay sister nyo Efo Lake nyawele doji yo efo awele doji lo Marakuku yo Marakuku nyake la shio na mi mama ta peno lo penyaraka pe avec ne gwana be chochoke yeah mega sonchu me senke na be chochoke nyo chochoka ni onye amen apeno kaka wele doji lo amen aga fondu ni uheya amen apeno halo maune ya kaka amen yo bye no manya plebo me chichi Chawa mo pa degbe po ni be degbe kuko mama yo me aha nyano bi anyonam gagba e mayomi to housing junction abe yesro nu chochokam do ehia enyo na na ma ole bana no enyema yata amahia me ikase nyankogba ye wo ma na do nsami be chochoket na lashi nyakata na Yesu pankoma amen menyendeko tasi wawa lojo do mai eto maganye to Atewia na wo gbagbode atewia Chomya venu bowoke sigbalesi Nyechweke amesi wodabo demiawa Kake eto agbo alefu lobi heni Mega bibe ile mawufu Chochoke so chochoke